Hapit na po sa House of Flop sa GMEWW Afternoon Crime. Mura gyapon People's Television ang gikan sa relihiyon sa Karungan at Damag as PTV Channel 8 Cordillera as Karungan at Damag ilani rip lani newscast ni Alaya Sanduan. PTV News Agusan na PTV Channel 8 Agusan del Sur. Sa PTV News Agusan na ni kang Phil Golorian ug sa PTV Channel 11 Davao sa PTV News Mindanao lani Jay Lagang og Vina Araneta Pilapil sa PTV News Mindanao. Muro gyapon dinhi sa People's Television. Tibok regions dinhi sa Pilipinas, tibuok dialect dinhi sa Pilipinas. Gyapon is best balita. Muro gyapon sa People's Television. Muro gyapon na sa balita. Ang imong bot, imong pasabot, imong GMEW is House of Flop. Copycat sa What Lies Beneath lani Chikwin ka og Inday Sui Ramirez. Copycat na nimo. Puro kag buaya, puro kag yung People's Army. Nga sa man na imong GMEW. Nga bangaan nimo nga puro yang sunsuon. Kita mo ko na ang post sa postpone sa kapamilya is best sa muro gyapon is PTV Davao, Cordillera ug Agusan del Sur is best. Ninot na balita. Pangaan ni GMEW nimo. Ala, hapit na po sa House of Flop karong Mayo 22 matag tuig ra gyapon ang huling 2 linggo. Karong si manahon na gyud na. Moro gyapon PTV balita sa reliyon dinhi sa Pilipinas. Sumorto ha. Goodbye. Bangaan nimo GMEW ka, nagkopikat man nimo hala, bangaan nimo hala goodbye.